Salamasızlar, hurmatlı Universal KG kanalının görüşçüleri. Bugün biz sizlerge tandırga jabılgan nandın dayardalışын көрсөтүп беребиz. Ал үчүн биз мына камырды жууруп атам мен. Камырга кадимки ачыткы дрожж эмес, баягы базардан алынган дрожж эмес, ачыткыга жуурулуп атат. Сүткө машинага тартылган көк сүт деп коебуз. Көк сүткө жакшы болот, нан кызыл болуп. Кичине шекер, анан бир аз май кошуп койдук. Мына камырды жууруп атам мен азыр. Бул камыр 2 саатта ачыйт. Анан жаба баштайбыз тандырды кыздырып алып. Мына камырыбыз да ачыды. Камырдын ачыганы мындай аруюк болуп калат. Ошодон билебиз. Ачыганы жыттанып билинет. Мына натуральный ачыткыныкы. Ачыткы жыттанып. Камырыбыз ачыптыр, биз азыр жасай баштадык. Азыр бөлүктөргө бөлөм, зубала тутабыз. Зубала деп коебуз. Мынакей. Орточо эле бөлүктөргө бөлүп атам. Зубала тутуп атам. Zubala tay jegenden keyin anан keyin жасай баштайбыз. Мынакей зубалада тутуп бүттүм. Бир 10 ашык болду. Мындай токочторго да зубала кылып койдум. Жаш балалуу үйдө токоч жапсаң башкача да токочту өтө неме көрүшөт балдар. Жакшы көрүшөт да, нандан өзгөчө көрүшөт. Ошон үчүн дайыма нан жапкан сайын токоч кошо жаап балдарга карматып койсоң кандай жакшы. Балдар сүйүнүп калышат. Мынакей нанды уже жасай баштадык. Зубалар так жеп калган. Жакшы так жесе нан эрте тез жасалат да. Чекич менен эми чекич дейбиз. Köresine koş gerek, suyundan beti karıp gidet. Nandı jasap bütkөндөн keyin тандырга от коюп, тандырды кыздыкчаңнан жакшы так жейт да. Так жеген нан жакшы болот. Тыныккан, так жедир деген тыныктырган сөз. Тыныктырды деген сөз да. Тынык нанын көп, жакшынакай нан болот. Кыздырып атабыз, кызыйын деп калды. Агарган, тегиз агаргандан кийин анан кийин чогун басабыз. Чогун басып, анан içine tavın kaytarıp durup anam nandı jabıştıra başlayız da hazır. Nandı jasadık elek tınırıp tak jep kaldı, emin salıp çıkıp jabıştırabız. Hazır mına tandırdın tavın görüp atam. Isık bu muzdaq bu. Isık japsak нан жабышып калат. Муздагыраак жаап койсок нан түшүп калат да. Кушташтап деп коебуз аны. Азыр ысыгыраак экен, бир аз кое турам мен. Мына колдун эле билип алса болот да. Мына тандырдын табын. Биз нанды тандырдын астына алып келип алдык, тандырдын жанына. Биз баягы камыр жууруп жаткандагы сүттөн алып коюп, мындай сейдананы чылап койгонмун. Муну нандын бетине шыбайбыз. А бул суу нандын
Arkasına şuayız arttına. Buna ki Bismillahirrahmanirrahim. Seydananın sipağandan körkömdü da qolut. Anan Seydananın darlık kasiyeti da bilesizler. Seydananın darlık kasiyeti daha çoğun. Daima mıyman ile gelgende Seydanı sipavastan. Daima Seydanı sipap cevap cüsök jakşı. Seydananın davır kasiyeti bu göstüyüden saktaydı da. Eğer göz tiybesin desengizler, onun arkasını suuladım ben. Göz tiybesin desengizler, Seydananın daima canınızda salp жүрсеңіздер, soğuk göz, soğuk sözlerden saktay turgan kasiyeti var. Benim kolum emes Umayye'nin kolu. Buna nandın beti katıp, arkası da kızarıp kaldı. Munda kılbasak, ertele çok açıp yesek, kan bolup kalat, жақсы pişpay kalat, oğur bolup, bılçıyğandan bolup kalat. Nandı köpşek, жеңил, жештүү болsun desеңіздер, abdan kakta pişiriş керек de, mına ortasına ana kişiye çok açtım. Hıyla kızarıp kalgandan keyin açtım bunu da. Nan pişe başladı. Bunaki nanımız daha pişip bitti. Betin oşol. Nanın betini sipağın üstüne nemet koysak jaltırap kalat da. Mınanti mümkünçülüğümüz bolsa uşunday nan jap, kadimki çını açıtkı, bunun koyuneleriz koldan kelgen droj emes. Uşunday açıtkıga nan jap jesek den soluğubuzga da jakşı, mümkünçülüğümüz bolsa uşunday nan jap jegenge ne jesin.